ole pu chairman le helai members om tak tak local comte in zaba in chibai kabuk chewa vo india helaya kan pwala hunin han siam hero pui katia ke ni te lul eng kan ni lo nen ro pui em min vana pa hola min lom lu ta vana pa hola kan lu don ti kan riat khan ang bubula kanut le lo mayang kasak kadu lo lutuk tu tiang katia iho em min tia lo le lo mai te ka kadwa baba na helaya ti han kan ti bek bek do ne mo katia lo ro pui em mai sia ka in chir le lo ang reng viao po kani ti te ka kan soya i soi to ang khanin i state po na te kanom bea go hatia kom lai chuanin Rajiv Bhavan Congress Bhavan nunga kwan ko ama Rajiv Bhavan atanga building panina mi puria ta te han chiang ang chu building panina turo ko ama ka thian chen khat te han fiam thu in ipa chuladam seo Bhavan nunga yom ti athavan muang don em min ti thina ni chuan fiam thu soina tak te kan mang thina khoya po omila congress a lo chuan vote te hi kan thak ngai lowa kapa thucha ania khoya pom la congress a lo zan vote thak lo tu ra ti thina ni chuan kum sang hi som pariat lai kum lai hoi vela khan mizoram a kalo chua ka khotlang kalphung te sarkar kalphung te hi alo danglam em to maya i manlaya kashiat ang tele khatiang te kha alo in ang to alowa thileng kim mai hi alo danglama eile bar konga te in to del na konga te khanin i roal o hi ana kalo ti ve thin mema i eile bar konga te le hei kalkong in kalpo na kong te hi kan nei thalawa chu i tlang siat ni hianin ka sia i megalaya tele asama te po thingtlang kong khotreu te pan na kong te po hi black topping tha em mai hi aniya ma se mizoram ma chuan silchar atangin kan han chho kon national highway po a thalo em mai te hi rilru ana chu soilo kana awangin kum khadon khachu Aizawl district le Saitwal district le Serchhip district ke en kola heng hawa hi chuanin kakal tam ve hle a kong hi a che em maya i oi abahan ma ke o hi ka ti ring maya i ramdang experience lo nei kha chuanin rol o hi ana ka ti ve em thin ani tin farmers ten rim takin nan thoka alok na ti anlo tel tlem em mai ti te kan sia thianin ka khongai ve ma an tan han ti the phei chu ka nei chuang lo i tin an thorim na te sarkar atanga ham thanna tan puina motorang te po a om lo te hi an lai nat om te ka ti thina karil ru te chuanin i heng i mitai ma tele mitrang te hi pusota howa kan sarkar huna chuan hen kan election manifesto number 1 tang tan puina mang te hianin heng mitai ma te mirin omle thokrim te i mason du te heng ang te hi kan han tran puyanga ti chuan kan ram hi chuan ma chu ason ve nge yang ti rilru ka puwa tin pusota howa kan sarkar huna chuan agriculture le inkalpo na lampang kong te hi i hangai poi mo deu ila department dang lam chia chuang lovin ti te hi karil ruwa oma keima ve ve hyang kalo ve ve ringot zel thin bokani tin thil pakhat le mizo chu sa kan ngai na a sa te hi kan ei na sa a ma ero chu kan sa ei tor ar te vok te tiang te hi ram dang le state dang atanga lak lu te nga ya i kan la avol tu te enge ma sa tom ma se kan la in to del tok lo le yanin ka sheboka heng te po hi i puso ta hawa kan sarkar huna chuanin i heng kan tang puina mang hianin kan in chom do langa kan in to del nge hi ka be se boka tin thil state danga anti thin mizoram kan la war ve em lo heng primary agriculture credit societies packs kan ti te hi i war ve ila khotina te hianin om ve sela khotina thelo pan kholian deu mi
sang borvel om theina nga ti chuanin adin thei em ani tin Mizoram a hian paxi za somruk vel kan om ve to ani chuan heng paxi hian in lo nei tu te I an lo nei na an man rua le an ram te an developer engkima an manata na loan te an pe ani tin Mizoram a heng kan pax te po hianin short term te medium term agriculture loan te an pe ve thei veka I heng KCC kan ti te biak in loan kan ti ang te po hian pe a khotam taka chuan pax kal tlang hian pax atang hian biak in loan te po an la I chuwangin hei thintlang khotheng khata te chuan biak in thatak tak te kan mu hi heng te hi pax tran puina ania chuwang chuan pax te kan din tam chuan farmers te le kut na thok tu khalama tui te tan khanin mason na te om thei don ani tun ma in pax te hi computerized an ni ngai lova amero chu tu na chang computerized an ni to I thil hi a ol sam ve em to I pax chen khat te chu balance sheet cheng crore som nei te pon omani then kha chu an lian em khofing te wa te chuanin an mang tangkaya I khatyang khan mason nan an manga heng te po hi puso te hawa kan sarkar huna chuan pax te hi din kan waranga kun na thok tu te in an lo mang tangkai ngei don ani ti te kha kan soya tin ma ni ve zong le na tho na lam kai noi deu te pumoi hi nui lo za lo sela anwaya hianin banka thok ni maila anwaya hian ka thok ve thowa state level bankers committee Mizoram pung puya bank te heng hi ka en kola ani hi kan chairman ania ke coordinator kania anwaya hian akai swai na nwaya hian kan thoka atangka in thanem hi angaya aba fel em hi ka ti thina kan thiam lo le hriat lo te po hi thatak khian mi hi agai the ani ti kha kan soya heng SLBC ka en kola wangin government sponsor scheme kan ti heng mudra loan te PMEGP stand up India kan ti tele national rural livelihood national urban livelihood mission heng ang te hi Mizoram a hianin kan nga lo ani abik takin heng private banks te pay hi chuanin an pe thadu lawa meeting apia nga hianin hawang che hi katia atro lang zel hianin an hawa tira tiang vel te chuanin kan khosa heng ang government sponsor scheme kan soi te hi kan governor po hianin anga event le Mizoram sarkar hian trang lo ative thina Mizoram hian data kan nei thalo lu to ka hen te hi minzo ta akha to hian kan pe ber thina amai ro chu heng tiang te hi kan ram kan state ta hi chuan bank ho chuina an ti tur an malang na awareness campaign te an nei na tura hianin kan ngaya sarkar lam an enroll angai sarkar an enroll anga sarkar le bank an tang ro langa khatyang khan awareness campaign kan neyanga mi puite thalai na nei lo te le heng kan thalai entrepreneurs dam tak an hetyang ang tena eizon na ngel ngette bul an tran na tur te in heng ang government sponsor schemes te hi ani thei ani chung te chu kan tu kan fa te shedu an chuanin min lo zot mai sela helaya chuanin azong song han soi te kha arem lova tin timirami hi hun pek tam kadwa divitang teu khan ke po chuwang chuanin hun tam po hi kaladon lo ani ti te kha kan soi le a tin Mizoram a chuan kan sum don na te kan industry te thil han ti ila micro hi ani feka SME MSME kan tianga te pa micro level hi ani feka achan chu micro business a khanin 5 crores thleng atheya small a khanin te na tanga 25 crores khatyang kha ania aba kha chu 250 crores kha media manilia khatyang tur ka chanin engba hi kan nei lova
chu wang chuan kan thalai entrepreneurs te hianin helam pangkong te hi zo sela kan tang puina kan manifesto hemi tang puina mang hianin I chom dol na te an mu anga chu wang chuan he tang puina hi mang tang kai tur hianin ka fuin ka cha ve du bok ani tin heng central sarkar government sponsor scheme kan ti mai te hi sarkar lamina an ngai saklo na chana ka sia thi cho eiru turte om ve lobani heng ang wang te po hianin ani mai theya sarkar tha chuan mi pui ma mi rian kan ril rupun mang kan thak chuan ramin ma ason zel don ani ti te ka sia ila ti chuan mi zo te hian rin om na le digna ti hian ma son na tur kan langa le in ka sia chuti rualin mi then khat rin om tak tak entirna na taxi driver kan ti te po an oma an taxi a mi in thilan thengil te po an vong tha a thattakin an lo kola ani tu dik tak ne na te an pek le thu te Facebook a te le social media sang thanga te kan mu ani khatiang kha an la om ve thong ani ama ero chu atlang pui thu hi chuan kan sarkar na thona te kan ezon na kong kan na thona kong tin renga yanin karin omem ka dikem achor tu tan hian ani tu tan hian karin omem ti hi mimal tin te zoram mi pui hi in en dik ila tin mi noya na kan thoka ahuna kan kalem chol huna kan kalem chutiang bokin sarkar na thok te po kan office kal hun hi Mizoram hi 9 to 5 ani in ka sia dar kwa a hian chief secretary office lo hi chu an omin ka shelo achan chu ka uom ve wangin kuta kwat ka shi chiang em ani I dar so ma po hian theng an om mang lo ani heng te hi puso ta hawa kan sarkar huna chuan I dar kwa tan tur ani chuan dar kwa kan theng thapang kan tumang chung chu ka ngai poi mo te an ni ve a tin zoram mi pui ten ei ruk le lem hle na laka kong dik kan zo theinan mi dik le ei ruk na laka filim pulal so ta kai shrai na hi arin tlakin azui tlak ber ani ti ishethar ang u ato bera chuan kan sa khwa Christian na te kan ram te kan zalen na te wong him tur hian Congress party lo chu India rama hian om lo ani ti khasia ila Congress party chu ma lai pune ruati hun lai trak to nam nu fual Harijans Dalits kan ti untouchables anti thin khatyang ang ho te tana an ma khwa nga ya an ni ho choi kan du tu an ni a nam te ber ke ni ang ho India mar chaga om te tan po hianin kan chor le ani hi mi chen khaten Congress hun lai pun Christian te ti du da na a om tho te an ti a ama ro chu khanga ati du da tu te po kha RSS te Bajrang Dal te le an tho pui BJP te tho an ni ti sia ila Congress mi hian Christian te an ti du da ngai lo an vong him zo ka ni ti kha ise kharang go Congress party hi chu sa khote naw zok te le miri theite ma kho ngai tu ania chu wang cham puso ta hawa Congress party alo sarkar thei nge na turin kan savai yan tran ilang u Congress party lo vul zer ro se kalo me